Da, znate šta je ovo? Beli pileći file, kuvan u mleku sa žuto, zelenu, ali više žuto boranijom, sa puno mirodje i na kraju mora, zaprška od belog luka i aleve paprike. Da li ste ikada vidjeli ovakvu boju paprike? Ovo sam dobio od Ferike. Ne znam tačno iz kojeg je sela. Pre toga sam uzimao od komšije iz Martonoša. Ali ovo nema nigdje da se kupi. Pogledaj se ovo. Ni pola kašike. Naravno, paprika se nikada dugo ne prži, jer onda vam ide na gala. Stupid fucking. Kuvanje je lako, ako znaš kako. Da, hoću da bude gusta. Zašto? Zato što tako volim. Ništa se ne baca. Na moju veliku žalost nisam uspeo da nađem svežu mirođiju, jer sad živim u gradu, a do malo pre sam radio. I boranija sa belim mesom, belim lukom i rođijom. Možeš slobodno reći da je gotovo. Pizdari. Miriše celo kaselj. To je to. Ako želite da naučite da kuvate, a niste to do sada uradili, jebi ga kasno. Za još više recepata, bla bla bla, zapratite me. Zapatite me. Ćao, zdravo, drugari.